Bathimešomolo tšana o re goroša go ditaba tša lelemela sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlogo tša tšona ke tše. Lekala leo le ikgethilego la dinyakišišo SIU le hweditše taelo ya nakwana ya kgorotsheko ya go thopa dithoto tše pedi tša mohlankediphetiši wa peleng wa PRASA, Lucky Montana. Le PSA re tshongwa ke gore a gona le tsamaiso e siameng ya gore batho ba deliver ka tsele go tshwanetseng ka teng. Mokgatlo wa Public Servants Association ka Northern Cape o tšweleditše tlhobaelo ka ga go etokolola ga bašomi ba go feta 30 ka mmušong wa province. Now got a lot more options to be able to change things if you have to change things. We've got a lot more options if we want to do something different in terms of the personnel that we've chosen. Sehlopha sa basadi sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto se ka Casablanca go la Morocco go tsenela dipapadi tša sebjana sa mogopo wa WAFCON bošegong bja lehono. Betšhunthobela Msirote Gaolle go rialo nna le ka Stan Letlalo bjalo ka mofetoledi wa polaelo ya diatla re rumilwe ke sehlopha sa ditaba tša sepedi re tlile mo go tla go lesolela madireng a lefase. Re thoma ka tša gore hlogo ya lekala leo le ikemego la dinyakišišo kgatlhanong le bomenetša IDEC Advocate Andrea Johnson a ka lebana le melato ya bosenyi ka mekgatlo ya dipolotiki parlamenteng seo ka morago ga gore a tšhele komiti ya nakwana ya palamente Phori Mahlong nakong ya ge a tšweletše pele ga yona ka dibatselangwagola. Komiti e hlomilwe ka maikemišetšo a go nyakiša ditatofatšo tša go šunya nko ga boradipolotiki ka lekaleng la maphodisa a Afrika Borwa. Nakong ya ge a tšweletše pele ga komišene ya Matlanka bekeng ya go feta, Johnson o iphahlile ka lefego makga a mmalwa le go di ragela pele le morago nakong ya ge a gadikwa ka dipotšišo tekano ya matšatši a mabedi. Seo ga bjalo se tsebegago bjalo ka la Directorate Against Corruption se thomile e le lekala la nakwana fela ka 2019 e hlomilwe bjalo ka dikgato tša go rarolla dikutullo tša go gogwa ga mmušo ka nko komisheneng ya Zondo gomme maikemišetšo magolo a yona e be e le go šogana le bomenetša bjo bo tseneletšego. Ngwageng wa 2022 ile ya dirwa lekala la go ya go ile mo bekeng ya go feta. IDEC ile ya ba melomong ya mang le mang nako ya ge mohlankediphetiši wa yona mo advocate Andrea Johnson a gadikwa ka dipotšišo ka ga mešomo ya yona komisheneng ya Matlanka. Johnson ga se setla boswana go dinyakišišo tša bomenetša fao a šometšego lekala la Scorpions go fihla ge lešwala la nywa ka 2009. Go tloga fao o ile a swara maemo a godimo go NPA. Kgweding ya dibokwane o ile a rwala marapo go IDEC. Bekeng ya go feta o ile a lebana le bogale bja komishene ya Matlanka a leka go emelela lefapha le yena. Johnson wa mengwage 56 o ipobotše gantšinyana gape a fa bohlatse bjo bo fapanego le bjo a bofilego pele ga komiti parlamenteng. So you're not aware that this complaint was being laid also with the Minister Mkhunu at the time, and in turn that he was referring it to the police? Not at all, Honorable Chair. Maloko a parlamente a ile a lemoga seo. As we speak here in the ad hoc, the head of IDEC is giving testimony on the statement she delivered in the ad hoc committee, and she has just considered that she misled that committee. Hence, I said I'm going to open a case tomorrow. As we speak now, the entire statement and the questions you have asked here in the committee are on flighted in the commission. She's being grilled about them. She has considered. Tša bjale ke tša gore kantoro ya mopresidente sa momile molomo ka dipego tša gore hlogo ya IDEC mo advocate Andrea Johnson o kgopetše go itokolola mošomong kgabagareng ya go tšwelela ga gagwe komisheneng ya Matlanka. Ka lehlakoreng le lengwe moleledi wa NPA Kaizer Kganyago le yena o kgonthišitše gore mo advocate Andy Mothibi o amogetše lengwalo le bjalo go tšwa go Johnson o gadikilwe ka dipotšišo bekeng ya go feta fao go tsogilego dipotšišo di gana go fela ka ga bokgoni bja gagwe. Go le bjalo ga go tsebe ge ba mopresidente o tla dira se sengwe ka kgopelo ya gagwe go ba bjang.
Lekala leo le ikgethilego la dinyakišišo SIU le hweditše taelo ya nakwana ya kgorotsheko ya go thopa dithoto tše pedi tša mohlankediphetiši wa peleng wa PRASA Lucky Montana se ke ka ge go sa letilwe dikgato tša semolao tša go hwetša morago mašeleng ao mmušo wa lobilego. Kgorotsheko ya go ikgetha ya go thopa dithoto tšeo di hweditšego ka bomenetša le bofora e laetše gore dithoto tša ka Johannesburg tša go ja diranta tše dimilione tše 13,500 le tša ka Pretoria tša go ja diranta tše dimilione tše 2,250 di seke tša rekišwa tša išwa maineng a motho yo mongwe go ba gona go hirišwa. Taelo yeo e laetše mongwadiši wa dithoto go dira kiletšo ya dithoto tšeo ka bobedi gore di seke tša rekišwa. Montana go letetše gore a tšwelele pele ga kgorotsheko ya melato ya go amana le dithoto tšeo di kgobokeditšwego ka mokgwa wa bomenetša ka la 11 Phato fao SIU e tla dirago kgopelo ya gore taelo yeo e be ya saruri. Mokgatlo wa Public Servants Association ka Northern Cape o tšweleditše tlhobaelo ka ga go etokolola ga bašomi ba go feta 30 ka mmušong wa province go ena le gore ba lekole gore a ekaba ka moo ba phelago ka gona go elana le megolo yeo ba e golago na. Mokgatlo o ikemekela gore go etokolola go ga se go a swanela go ba sehlare sa ntšhirela tabeng ya go roša maikarabelo ga bahlankedi bao ba lebanego ke ditatofatšo tša tšhomišo mpe ya matlotlo taolo mpe ge šita le bomenetša. Ngwagola badiredipuso ba feta 500 mo Northern Cape ba ne ba tlhophilwe gore go tlhatlhobiwa matshelo le dithoto tsa bone. Ka kgwedi ya Moranang monongwaga go no ga itsisiwe fa badiredipuso ba le 33 ba rotse tiro ka ntlha fa gotwe ba ne ba sa dumalane le tsamaiso eno. Mokgatlo wa badiredipuso PSA o tshwengwa ke tsamaiso ya mafaratlhatlha a puso. Re le PSA re tshwengwa ke gore a gona le tsamaiso e siameng ya gore batho ba deliver ka tsele go tshwanetseng ka teng. A re na le tsamaiso ya gore re sale morago re bone performance ya batho gore a itshwanetse. Makoko a sepolotiki a re go tshwanelwa ke go tsewa kgato ya kgalemo kgatlhanong le badiri bao ba amegang. Resignations does not erase accountability. And it also does not hinder the premier or any department to forward those names and those people so that we can have a forensic investigation. Gore ba itokolola mo tirong ga go ba thusile ga ile ka sepe jaanong rona re le mokgatlo wa EFF ra go boela ko re tsayang mandate gone re seka re be re botsolosa mo premier wa province ya Northern Cape. Now, having 31 ANC employees resigning from their jobs to prevent a lifestyle audit, that seems to confirm what one thinks one really knows already. Lekoko la ANC mo provinceng la re le tla neelana ka tshwaelo e maleba morago ga go newa pegelo. Rona re le ANC ga re kgone go ka khatelela gore ke maloko ka ga se maloko cause ga se re bone report. Go bona tshwaelo go mokamedi mogolo go re tetse Tebogomsi Manga dikgang tsa SABC Kimberley. Magologolo a dilori ya šaretšwe pitlaganong ya moela wa sephetepete mileng wa lephefo wa N1 kgauswi le Mosina ka Limpopo le go šitiša baotledi le dinamelwa tša bohle. Tšhalelo morago ye ya milio ditsela tše mmalwa ka Mosina le dinaga mabapi. Pitlagano ye go begwa e hlotše ke go diegišwa ga go lekolwa ga badudi ba naga ya Zimbabwe ka thokwana ga mollwane wa Beitbridge. Moela wo wa sephetepete kwa botelele wa dikilomitara tše 20 go tloga mollwaneng. Mollwane wa Beitbridge ko mongwe wa mellwane ye megolo ka mono Afrika Borwa gape ke tsela ya go tsena dinageng tše mmalwa ka kontinenteng ya Afrika. Ba bangwe ba baotledi ba dilori ba re ba kgonne go otlela dikilomitara tše 2 fela matšatšing a 2 a go feta. Ba re matshwenyego a bona a mpefatšwa ke tlhokego ya dijo, metsi le go hloka polokego. That is our main problem here because as you can see it during the night mainly we are afraid because there is no security and also to buy food. It becomes a problem because you have to leave the truck here, go to town. So it's a very big problem. Lekala la ditirelo tša metšhelo la Afrika Borwa SARS le re moela wo motelele wa sephetepete o hlolwa ke tshepedišo yeo e sepelago ka lebelo la lobu la go lekola dithoto tše di rwelego ke dilori le tlhokego ya molala mo dilori tšeo di emago gona ka lehlakore la mollwane ka Zimbabwe. Lekala la taolo ya mellwane le re le kgokaganya le bamphato wa lona ka Zimbabwe o hwetša tharollo go le bjalo
tshepedišo ya bafaladi ka lefelong la nakwana la go romela bafaladi gae ka Messina le sa gatlampana go lekotšwe fela batho ba mmalwa tšatšing la lehono. Re sa le amogela thobela le ge ponelopele ya go fetola toropo ya Johannesburg go ba yeo e gogago šedi lefaseng ka bophara ile le moši wa dikwekwele mohlami wa toropo yeo gape le meara wa peleng wa Johannesburg Amos Masondo o sa phegelela gore toro yeo e ka lemogwa o boletše le kantoro ya ditaba ya SABC go gadima morago nakong ya ge e sa le meara wa toropo ya Johannesburg go tloga ka ngwaga wa 2001 go fihla ka ngwaga wa 2011. Ambi Masondo jaaka itsewe o tsewa ke bangwe jaaka yo mongwe wa bomeyara ba baneng bana le ponelopele bo toropo ya Johannesburg e kileng ya nna nabo. O ne ana le pono ya Johannesburg le toropo ya Afrika e mo maemong a kwa godimo a lefatshe go sa le gale mo dingwageng tsa bo 2020. As the city of Johannesburg, we have a vision, and that vision is to build Johannesburg into a world-class African city. Leano leno e ne le maitlhomo a magolo a go tsepamisa kgolo ya ikonomi le thebolelo e tokafetseng ya ditirelo. Fela dikgwetlho tsa mafaratlhatlha ga jaana go putlhama ga maemo kwa bogareng jwa toropo le tlhaelo ya tsepamo ya sepolotiki di ka baka gore maitlhomo ano a tswelele go nna toro e kgakala le go fitlhelelwa. Fela motlhami mogolo a leano leno a re go ka se kgonagale gore Johannesburg e ka tlogela go retelelwa ke go nna toropo e nang le bokgoni go ka gaisana le ditoropo tse dingwe tsa selebo sa yone mo lefatsheng. We have a responsibility to develop the city of Johannesburg and position it in such a way that it is able to compete with key cities, but we must also be looking at improving things in such a way that we are very futuristic to become the best city in the world. Masondo yo tlotlomalediwang go ba fetotse selebo sa Johannesburg o ne a tsepamisa mogopolo wa gagwe mo motsesetoropong o mogolo go gaisa wa Soweto ko a neng ala sekontere sa ditsela tsa boleele jwa dikilomitara di le 300 mo nakong e ka fa tlase ga e neng e beilwe. By the end of this financial year, the city shall have through this program positively touch the life of every resident in Soweto. Madam Speaker, all indications are that through sheer hard work and determination, we are more than confident that the deadlines for the upgrade of all government roads to surface roads in Soweto will be completed and done and achieved by December 2005. Gape o ne a tlhoma lenaane la dibese le le itsegeng ka Bus Rapid Transport System le le neng la tlhomiwa le go amogela kwa ditoropong tse dingwe go ralala naga. Mme jaaka seemo sa toropo eno ya Gauta se tswelela go ela tlase go batho bao ba nang le ponelopele go santse go na le tsholofelo ya go busetsa serodumo sa toropo eno. When you reach that stage where things don't look well, you need to ensure renewal. And so urban renewal and urban rejuvenation. Eno ke toropo e kileng ya bo e tshotse ditsholofelo tsa go nna ya maemo a go godimo a lefatshe ya Afrika. Fela e lebega jaana dingwaga morago ga ditsholofelo tseo, mme potso ke gore dilo di senyegile fa kae mme di ka siamisiwa jang. Mme jaaka letsholo la gore ke mang yo e tla nna meera o mošwa wa Johannesburg le tswelela, bangwe ba dumela gore boeteledipele ba ga Amos Masondo ke bone bo baagi ba Johannesburg ba botlhokang. Nna ke Ntebo Mokobo wa dikgang tsa SABC go tswa mono Johannesburg. Melaetša ya tlhobošo e tšwela pele go rothela lapeng la bomolokgotlapetiši wa peleng wa temo le tlhabollo ya dinagamagae ka Free State Thembeni Nxangisa yo a bego a tsebega ka la Schoolie yo a hlokofetšego ka legaeng la gagwe ka la bone morago ga bolwetši jo botelele. Nxangisa e bile molokgotlapetiši wa pušotirišano le merero ya magoši magareng ga ngwaga wa 2019 le 2021. ANC le ditonagolo tše pedi tša peleng ka Free State ba mo hlalošitše bjalo ka mošomi wa botshepegi yo a bego a ikgafetše go province le go mešomo ya gagwe e tla gopola le mengwageng yeo e tlago.
Ncangisa o simolotse go nna molwela diphetogo kgatlhanong le puso tlhaolele ka ngwaga wa 1982 kwa Botshabelo. O ne a tlhatlhoga mo maemong a leloko lwa ANC mme a tlhophiwa mo maemong a farologaneng a boeteledipele go tswa kwa lekaleng go ya kwa boeteledipeleng jwa province. Ka ngwaga wa 2018 o ne a tlhophiwa go nna leloko la komiti khuduthamaga ya province ya ANC. Sebueledi sa ANC mo Freistata sa re loso le fitlhetse Ncangisa a ise a wetse tiro ya gagwe. O bolela gore ANC e latlhegetswe thata. He lost his life with his boots on whilst undertaking the political work of the ANC as deployed. We have suffered a great loss as the ANC and the membership. Tonakgolo ya Maloba ya Freistata Sisi Ntombela o ne a tlhalosa Ncangisa jaaka mongwe yo o itseng go kitlanya batho. Lebeke tsa o feta ke bua le yena ke re Thembeni o tla go wa kula ntse o ya jwang a re mma rona o ska kgathatseha, everything's okay, ke tla loka. Tonakgolo e nngwe ya Maloba ya Freistata e neng e dira le Ncangisa ke Ace Magashule. O ne a mo tlhalosa jaaka morulaganyi yo neng a na le boineelo. Ke sebeditse le yena haholo e le organizer, e le motho e leng hore o bonolo, o kgona ho bua le mang kapa mang. Go sa le jalo sebueledi sa lelapa William Bulwane a re lelapa le tla ntsha dintlha tsa tirelo ya phitlho fa di feletse. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Molemi wa ka motsaneng wa Gogole ka ntlenyana ga Ganyesa provinceng ya North West Tlamelo Petros wa mengwaga e 34 o hlatsela gore tlhokego ya didirishwa ga se seo se ka emago motho tseleng ya go fihlelela toro ya gagwe. Le ge a hloka didirishwa tša temo, lerato la gagwe go tša temo ga la se sefala. Petros o šomiša mokgwa wa bogologolo wa go lema ka dipokolo le go bjala. Moya wo wa phegelelo o mo dirile gore a godiše kgwebo ya gagwe ka go thola bašomi ba go feta ba 40 ba nakwana. Leina la ka ke Tlamelo Petros ke dula mo Gogole mo kgaolong ya Ganyesa mo provinceng ya Bokone Bophirima. Ke na le dingwaga di le 34 ke na le dingwaga di le 50 ke ntse ke le molemirui mme ke dirisa ditonki go ka lema jalo. O lema ka ditonki go fitlhella toro ya gagwe. O lema dijalo tse di farologaneng mme morago a di rekisi. Ke lema dinawa, matonkomane, midi, mabele jalo. Le fa go lema ka ditonki go mo thusa go tlhoka didiriswa tsa sešweng tsa temo go diegisa phitlhelelo ya gagwe. Ba ikuela go puso go ba thusa ka didiriswa tsa go lema. Ke kopa puso e re thuse ka funding and then le di equipment. Balemi bano ba tseile bošwa jwa ge mogolo wa bona. Ba kgonne go godisa botshelo jwa gautata a bone jo neng a botshela le bone ka mokgoneng a ba gogisa ditonki ka teng ha lema bana ba setse bone ba sentse ba tshwerehela ka mokgo gautata a bona ba rute ka teng. Lefatshe la morafe le re bolelwa baagi ntle le tuelo kwa kgaolong eno. Seno ke go rotloetsa baagi go lema le go godisa ikonomi ya Gogole. Ga ke ba tšhatše ke tsa gore le batho ba sa itekanelang ba kgone go ba fa sekokile sa papa ka gore a ke mo tšhatša gore a gore yaanong ke mo rekisetsa lehatshe le a tshwantse a dire mo go lona. Ditonki tseno di dirisiwa go lema ebile ke mofuta wa dipalangwa. Di tswelela go thusa Petros go godisa kgwebo ya gagwe. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo motseng wa Gogole kwa ntle ga Ganyesa. Re sa le amogela Thobela. Sehlopha sa basadi sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto se ka Casablanca go la Morocco go tsenela dipapadi tša sebjana sa mogopo wa WAFCON bošegong bja lehono. Banyana ba šetše ba itšhidullotše ka moo go tseneletšego ge ba itukišetša papadi ya Group D mo ba tla nkgišetšanago mahwafa le Tanzania, Ivory Coast le Burkina Faso. Banyana e kgolofela gore boitukišetšo bja yona bo jiša diwela ka ge e tla tšea karolo phadišanong ya WAFCON ka Morocco. Banyana e tla tšeatšeana le Tanzania papading ya pula madibogo go sasa. Baraloki ba moša wa mawatle go etša Thembi Kgatlana, Linda Motlhalo Bonge ka Gamete le Amogela Mmatau ke karolo ya sehlopha. E fela motlhahli Desiree Ellis o re sehlopha sa gabo se malalalaotswe. O re nepo ke go thoma phadišano ka phenyo.
Now that the tournament is 16, there's no margin for error. You know, in the past, you could qualify as the best third place as well. Not just the top 2 qualifiers. So the first game of the tournament is very, very important to set the tone for the rest of the tournament. We looked at 2022 of the squad that we had, you know, the players that, like, for example, Amogolang Motau, Talia Smith, you know, Bonge Kagamedi were not regulars, but they could come in and make a huge impact and started some games. And, you know, we looked at the squad last year and we decided, you know, we needed to go with a lot of experience, but a lot of youth as well. But we needed to go get a squad that, you know, and with kept increasing it to 26, it's also really helped. Mokaptene wa setlhopha re file jane yo a ralokile go papadi ya mathomo ya AFCON ka ngwaga wa 2012 o re baraloki ba ka thusa setlhopha go besha wa tuka. You've got senior players who've been in Banyana for a long time and who've got all the experience, and you've got international players. So that blend comes in quite in nicely. So everyone knows what is at stake. We're all working towards one goal. So we have to bring our characters, we have to bring our experiences, whether young or old, and we have to make sure that the team comes first. Jane o kitikile papadi ya gagwe ya bolekgolo 50 ya Banyana mola moralo ka gare Linda Motlhalo a na le tše 10 ba ge shuta ba tša rena di fela mo e fela gopela gore taba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjale ka Facebook, YouTube le X. Ge šitela nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka seripagare go tša go iri ya boseswai mo go SABC 2 le go SABC le hae go sasa ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso bešong bošego ke tau go tla re go sa rahlolana gabotse.